Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inte ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Berta. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagsurat akmet iti dayto a programa yo. Takayat kumatapay drama ti pakasaritaan. Ti kakaiso ng anak ko a babae. Nga iso ita ti pagladladingitak. Ilingad da kumalangan itinagan a Berta at agabingget. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni pagam a Berta. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kamaudyanan na anak, at damot laangan na sa pulan ta mabalin mo apagyanan dito'y syudad. Agadal ka na imbag, ha? Wananang. Tinasayaat. Mangkita ta iti kadwam nga agyan ditoy. Iti kasta, adda kad kadwam. Ken adda kabingay mo iti abang. Sana, nanang. Mas kay kayat ko tiyag may saak nga agyan iti silid nga abanga. Anya? Namabalin, jak kayat ti adda kadwak ditoy. Ken may sa, jak tumaikonsentrate ti agadal no adda sa bali pa'y akadwak ditoy. Ala, no day tati kayat mo anak ko. Sige nga rod. Agyaman nak, nanang. Sapay nagngina ti abang mo dito iti makabulan. Angam sana bale, ikarkarigatan mi abayatan. Tinaskan, igaud mo ti panagadal mo, ha? Kasano, adda nabirukan nyo apagyanan ni Maylin. Bakit? Adda, lakay. Medyo nangina ti abang ijay. Ngam ti pagsayaatan na, adu ti danom. Taasidag ngamin iti ubog. Kan saan matunay nga adayo iti pagadalan. Manumit nga iti makabulan nga abang na ijay. 3,000. Anya, ay nagnginamit ten. Uray kumano at dakadwa na kabingay na iti abang. Imbagak nga rod amang kita kami kumaiti kadwa na nga agyan. Ngam di namut kayat. Kay kayat na kanut agmay maysa. Ay anya ten. Dinalagat panunutan en ti magastos a kwarta. Ala, bayamon, lakay. Tinaskan kat makaadal ti anak ta. Sapay ko mga rod Tasay saya atin na ti panagadal na. Naimbag kawan pa'y tao dati ubog. Aglaba akit din. At numalpas na dagos. Ang mga nadapay ti umay aglaba dito eh. Hi, miss! Ha? Sino mo taday ta lalaki? Eh, nataya ka mo. Nataar. Mistison sakit di. Aglabag man mo titibado, ading? Wen gayam, sika ka di ka barbaro nga gapabang ditayan da Mrs. Veloso? Wen manong? Mabalin ka diti, makiamamugan ka, ading? Mabalin mat manong. Siyak ni Robert, kaabay laang tibalay nga pag-abangam tibalay ni ading. Ha? At dagayang mabalin nyo iti biyag. Ngam apay anak ko nam adi ka agad-adal. Saan ang agad-adal, Maylin? Tultulungak ni Papa ngagtrabaho di siyak mi. Ay? Adala nga rodan ti mabalin nyo iti biyag. Di mo pa'y kayat ti agadal. Sa anak nga ron niya interesado iti dayta, ading. Kayat ko, agtrabaho aklangan tapno isupay ti kwartamat kita. Sa bagay, adakan ka dayta, manong. Maylin, mabalin ka dito o may pumasyarkan ka, di dagos mo? Ni, taapay mat. Basta, kaya't ka pasyaran inton malem. Inton Domingo. No, adalaki di pa nakaikarikan ka, ading. Adakan ka. Saan ka aparitan? Basta laki din nasaya at ipanggap mo. Agyaman ha. May katluitan alawas ni Maylin ijay syudad. Ngam di pa ila nagaw-awid.
Makumikom siguro iti panagadal na, lakay. Sana bale, tamay samot akaban abagas ti ginatang ko. Kanado ti abastuna. Apay, gapot a kumpleto ti abastuna, dinan malagip pa ti agawid. Bayam kadilat ta ti anak talakay. Ay, may kawak ngamin, bakit? Kan madanagan iti anak ta. Amumat ngagmay sa babae ni Maylin nga anak ta. Maala, bayam. Tano di pa'y laagawid kalpasan ti do abulan. Mapanak iti balay apagab-abangan na. Kasayatan mo't lang nga mapan mo bisbisitahin ti anak ta, bakit? Tamangan nuan niya kitar aramidan na ni Jay. At damot kit diniinsan ko alos siya, nga agab-abang matlaang iti may kaduakad sa aran ti balay apagigyanan na. Di mo masigurado ang mabantayan ni insan mo alusya ti anak ta. Ngamin, sabali ti silid a paggigyanan na. Sabali mo't iti anak ta. Imayak manan, Maylin. Sapay ko mata sa anak ang makasingakin ka. Saan? Malam ti Sabado ita. Nawaya pa intun bigat para iti panagistadik. Anya nga min ti ibaga manong Robert? Adda ko may pudnukan ka, Maylin. Anya dayta? Sige, ibagam. Ay ayatan ka. Idi pala damo ang makita ka. Anya? Mabit lang, ha? Ilukat ko pa tiri daw. Nanang, da kayo matgayam. Asino ti kadwang Maylin? Jak kayat nga agaw-awat ka iti lalaki abisitam dito. Ha? Maylin, sige. Agawid akpay. Mabit lang baro. Pasensya kan. Jak ngamin kayat amasinga ti panagadal ti anak ko. Ha? Maawatan kayo matkit di, Nana. Anya kayo matin, nanang? Nakababain ti inaramid yo. Saan kumamot akas jiti insawang yung ni Manong Robert? Taapay. Nagkuna ngamin nga umay nakadandanunan dito'y. Amom, nagalas ti panagkitak kada kayo itay. Dudua kayo laeng dito'y. Nasaya at atao ni Manong Robert. Robert gayam tinaganday chay. Inton maminsan, pangaasim ko maanak ko. Saan kan nga umawawat iti bisitam? Nang runa no lalaki. Wan, nanang. Imay ka dito'y tapno agadal. Saan kat nga agpaaram? Naladaw ka manan itasim mangpat, iho. Papa, Napan ka manan ni Jibalay da Mrs. Veloso niya. dakas ka din o makariknaak mat iti panagayat iti may isa balasang, Papa? Kunakket anapan ka manan iti ayanday di Amaylin. Robert, agtanang ka kuma. Nakababayin ka ni Mrs. Veloso. Kanayon ka mo tanamapmapan iti ayan ti border na abalasang. Man ano kumangay, Papa? Kayat kumat ni Maylin. Ang manyan tulangan ti kunanda. Nang runa tinaganak ni Maylin. Amangan no kunanda asing-singa ti panagadal na. Papa, Panunutam ti imbaga. Kababayin ti aramidan. Isugag tanang ka kumamat. Sardeng ang pailang ni Maylin. Ulitak Manong Robert. Pasensya ka lako man iti inak. di kagdanag. Maawatak ti ina, Maylin. Agyaman no kasta. Maylin, kayat ko amamuan ita. No, anya ti makunami ti pagbagakan ka. Ha? Pangasim ko matasumbatan na kon. Di na kumamat parigatin pa'y. Ikarim ko mga rod. Nga awan ti pangibagbagaam. Asong batak ti ayat mo. Ha? No kasta. Ay ayatan nakmat, Maylin. Oh, agyaman nak. Mabit lang, Robert, ha? Adag tuk-tuk-tuk. Ha? Amang ano ni manin nanang mo dayta, Maylin. Anya taramida.
Masigurado ka saan ani nanang dayta. Mabiit lang, ilukat ko diri daw. Agtugaw ka lang dita. Oh, kumusta kan, Maylin? Ha? Mabalin ka dito umay makiturugkan ka dito'y dagos mo. Ha? Auntie, ikwa. Adagayam kadwam dito'y Maylin. Asino ka di? Ikwa, auntie. Iso ni Robert. Kaayan-ayat ko. Anya. Pasensya kan, insan. Ngambasapul nga ibagakan ka, tinadoktalak, maipapan iti anak yo. Anya dayta, insan. At dalalaki amapmapan iti ayan ni Maylin. Nobyo na ka no? Anya. Dahil tati agpahiso, insan. Katidakas na, kanayon amapan iti dagos ni Maylin. Anya. Dahil tatimadi ka ta kayo. Tamamati kayo laad dagos. Kasano ajak patyan? Kat mismo ani antim alos siya tinang ibaga kanya. Nga da kanon kaayan-ayat mo. Saan na pud no dayta? Maiturad nakpayan abukawan ita, Maylin. Basal yung matlaang no apay nanang. Ha? Panawan kayo man lang. Surah. Anyan ti anak ko. Kumusta ti anak ta, bakit? Kumusta ti panagadal na? Nasaya at mahat lakay. Iso na lang ta... Tanya? Kwa. Madagsananak nga minan. Medyo dakkelan ti kwarta na busbus ta para iti panagadal ti anak ta. Talaga kasta. Nasken mo it nga ginot ta. Sana bali. At damot ni Maylin iti may katlo atukad ti kolehiyo. May sapay atawad, agturpuston. Uwan nga rod lakay. Ngam na ko na kanyak nga ado kano ti paggastusan da ita iti pagadalan da. Ano kasta nga rod? Di ilakotan dyan nuwang ta, bakit? Sayang mat no sana makaturpos ti anak ta. Gapulang tawan kwarta gastusan na. Sige, lakay. Ilakot ang arudan di kakaiso na anwang ta. Tati paglakwan ta, iso ti itad ko kin ni Maylin. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, Maylin. Apay ka di, auntie. Kaslangamin lumoklok magka. Saan mat Tila madmadlaw yo. Ay, agpudno ka kuma, Maylin. Ha? Karbengak ti makibiyang. Gapo ta imbaga ni nanang mo asyak ti mangkita ken kaditoy. Kwa, auntie. Masikugak. Oh, Ni Robert ti ama. kunakun kat. Manuabulan na daytan. Talo abulan ti sikug ko, auntie. Anya, kat, ammo ka di dananang kantatang mo amasikog ka? Saan pa? Ngamin, mabuta nga ka mangipudno kadakwada, iti kasasaan ko ita. Kasano nga rod itan? Kasanon ti panagadal mo? Saan ako nasumsumrag, auntie? Tulungan da ko, ma. Da kayo la kumanti mangibaga kaninanang ko, iti kasasaad ko. Anya ka diti ibagam kanyak, insan. Ibagam ano, anya dayta. Ni Maylin nga anak yo. Talon abulan ti sikog na. Insan, Berta! Insan! Diyos ko! Tulungan na kami! Nasaya at tanagawit kayon, Maylin. Oh, sinayang mo ti gastos mi iti panagadal mo. Tatang, pakawanin da ko, ma. Anya pa'y kuma, no di kasta. Ninamnama milakit din iti inam, ang makaturpos ka iti kolehiyo. Tagayam,
Nagpasikog ka! Pagawanan ta, tata. May kami, takayat miti makisarita kada kayo. May papan kadagiti anak tayo. Masikugan ti anak mi, kabsat. Isuakid dawan mi, ay takder ko man ni Robert. No may papan iti dayta, kabsat. Awan ti parikot kada kami. Mala, pagsasaritaan tayo nga rod itan ti panagkalay sa dagiti ubing, abalayan. Awanan lakay. Napaaytay ti arapam taparay ti kakaiso ng anak ta. Napaayta namin pinsan. Kanya ngay nga rod. Pasan ti amin, bakit? Tay tamot ti kinayat ti anak ta. Di na pinanunot ti masakbayan na. Di na pinanunot na gitirigrigat ta amang papaadang kankwana. Sana bale? Tinapatag. Itakder tinakasikog kankwana. When Mr. Lonely. Ninamnama mi ti asawak ang makapagturpos ti anak mi. Ngam napaay kami. Ta saan matgama matungpal ti arapaap mi. Ita, addan talo nga apo mi. Ket isudan ti liwliwami. Agyaman nakiting kay panang idrama, diti kapadasak. Tuy pagayam mo, Berta. Agyaman kami met, pagayam a Berta, iting ka panang ipatulod, dito'y pakasaritaam. Nasakit para kadagiti naganak, ang mapaay da iti arapaap da, para kadagiti anak da. Ang aman niya ngay nga rod, at daditan, napasama ken. Ket dito pakasaritaam, ket agpaay palagip, kadagiti anak nga agad-adal. Nga igad da kumati panagadal da, taawan ti kastay adda-adal na. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod ni Pagam Berta ti probinsya ti Benguet. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Kiniti direksyon Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang karabay na imbag nga oras kada kayo amin.